esivale amehlo ethu. Uyinkosi yamakhosi, ukumkani obunqobisi. Yes, Lord. Ongowayekhona umhlaba ungekabikho, Jesus. owadala umhlaba nezulu. Siyamthanda ke uYesu sobabili. Ngiyacela nje ukumnika aphulise. Ndingasose ndimthethela akaziphinda athethe ngoku. Mhlawumbe ndiyohamba engakhange aphinde athethe. Hallelujah. Hallelujah. Ndiyabulisa kakhulu kodwa befundisa otata bonke, omama befundisa nomama nolutsha lonke obhuti osisi Sunday school igama elihle lenkosi Yesu. Amen. Sinsiwe ke igama lami ndimibongo elobukoti nditshadile kwatata number ndisale Flagstaff njengoba sekutshiwo akhonto ininzi. Ndiyavuya nje ukufika kule ndawo yaseMonfrey ndikhonze kanye nabazalwane balapha. Ndiye ndavuya xa ndibona kugcwele kangaka ngosuku lokuqala ndanento ethi inoba kumnandi kule ndawo kuyakhonjwa. Haleluya. Ndiyabulisa kakhonto ininzi ndinayo. Amen. Uma uYesu efika ekhaya wahlokula izifo, kwabaleka impundulo, Jesus. kwabaleka otokoloshi. Ngaba nenhlahla yokusindiswa ngecawe, kungekho muntu owayenoshumayela phezu kwenhloko yakhe. Ndiphila ukuzithandela. Wafika uYesu ngibodwa, Jesus. wangihwebetha nasindiswa, nalahla isono, utshwala ababehlula. Akufika uYesu Jesus. babelahla utyala ngenxa yento engene ngaphakathi. Jesus. Bathi hlala edolophini kwibhara kayidotila. Akufika uYesu bahlukana nakhodila. Jesus. Bathi namageza ndiwathiya amagama, amanye abadala amanye abancane, kodwa kufika uYesu Jesus. ndawalahla amageza. Asoshumayela le ndawo sendiyefa nje, sendiyefa. uYesu ufana nepoison. Xa ipoison ingaphakathi wabakanga khe umbone kayihla, ubona amehlo akhe jika, Jesus. ubonke yakho xa isidla ipoison, ubona umzimba wakho usobala, Jesus. ubuziba kwenzeka ntoni kulo mntu. Kufika uYesu. Ima thatha lo nqobo ukhawuleze ufunde le verse. Unikele lo nqobo undikhoyo le Bible yabashumayeli. Akekho umuntu onayo apha ngoba isefomini. Sifunde incwadi yamaHebheru. Sesiyakhalisa uhamba lo. Ikhona le Bible lethu uThixo xa imbiza into undikhoyo. Abantu bayibona. Akekho umuntu onayo lapha endlini. Funda noba kwesiphi inguqulelo iphethe. Lo mqondo uthi mafunde kuliyana yesilungu ayikho esiXhosa ke.
nakuma bephakamise isixhosa thatha nini ukuthi ubongo sesiyakhawuleza siyahamba chapter 9 what here Hebrews verse 9 funda Ncwadi yamaHebhere chapter 9. yeah Sithi sihloko umsebenzi ofezekileyo kaKristu. Umsebenzi ofezekileyo kaKristu Awenzayo emnqubeni omkhulu ogqibeleleyo ngedini lakhe elinye. yes Verse 9. Wona lo ngumzekeliso ozise exesheni elingeleyo. Ekutheni ngalo kusondezwe iminikelo kwanamadini. Izinto ezo ezingenako ngokwesazela ukumenza agqibelele lo ukhonzayo. verse 11 Verse 11. Kayena uKristu efike wangumbingeleli omkhulu kayena uKristu efike waba ngumbingeleli omkhulu wazo izinto ezilungileyo. enye inguqulelo hlala phansi ingibonga ivale iBhayibheli ngeke uphinde uyifunde siyagoduka enye inguqulelo yesiXhosa ithi zonke izinto Jesus. zaba yinkuleko yomfuziselo wento ezawuthini Jesus. ithi ke iBhayibheli yonke lento eyayinkuleko yayingumfuziselo By Jesus. wento ezawurivilwa Yes. into engumfuziselo into engeyiyo inyani okanye into engeyiyo akusiyo original uma ufuna umsebenzi kuthiwa iza lekopi ikopi ngumfuziselo we-original kuthiwa hlala ne-original wena siphathele nje ikopi ithi ke iBhayibheli zonke ezi zinto sasizibona zisenzeka zasiyikopi yento ezawuthilwa Jesus. abantu babehleli nekopi uKristu efihliwe baba bemfuna abantu engekho baba bemkhangela kodwa efihlakele Jesus. ngoba ngalo mihlalayo ethi iBhayibheli babehlali ngofuziselo Jesus. verse 11 kodwa kula mihla yokugqibela uthelewa By Jesus. uKristu By Jesus. umbingalayo Jesus. amkhulu waqala into akathi ngasade ethi iBhayibheli ndifundayo wadala uThixo wadala indoda nomfazi Jesus. wayibeka egadini wathi ninahlala lapha ukuze nigaduliyezi Jesus. ethi iBhayibheli ndifundayo bana egadini yasade wafika uThixo wafika ngonina Jesus. Jesus. mama mfowethu ufuna uhamba emva kwam ufuna ukuthandaza nabantu ngoku yes ethi iBhayibheli emva koba bonile wabaqalekisa wabakhupha kwindawo engcwele Jesus. apho bebehlala khona enganxibanga kodwa bengasazi ukuba banxibanga My Jesus. apho bebehlala khona besidla bengalambi Jesus. bengakhuli
ebusweni bakhe. My Jesus. My Jesus. Siyasithandaza. Ethi iBhayibhile afaka bephumile izulu lahlala phansi sakwenza kanjani ukubuyisela impi Oh Jesus. endaweni yakhe lahlala phansi alabikho iqhebo uthixo wasuka buthixoni bakhe Oh Jesus. wabheka edodeni My Jesus. abizwa ngoba Moses wathi lalala Moses ndikufile ukhala kwabo My Jesus. ndikubonela uhlupheka kwabo Oh Jesus. ndahlile ndifuna ubahlangula Oh yes Lord. ethi iBhayibhile uthi Moses My Jesus. sawuthini uFaro uyandazi baba akwazi ukuthatha ezulu lakhankala idonga idoda ayakwazi ukuthatha Oh Jesus. kodwa yathathelwa idonga My Jesus. Hayi. Oh Jesus. amazwi akabi nawo selafikile kuFaro kodwa yaprofeta idonga wathola uMoses Oh yes Lord. sibeka phambi kwakhe inyoka kodwa izulu My Jesus. yahlala edongeni My Jesus. yathandaza baphuma mfundisi wami eJibhuti Hallelujah. yadlalane bahlangana My Jesus. lwalwandle olubomvu Oh Jesus. wakhala uMoses andikwazi uthatha lalala Moses ithoni lanto esesandleni sakho My Jesus. uthi uMoses idonga Oh yes Lord. thatha le ntonga uyawuyenza My Jesus. imihlala eJibhuti Oh yes Lord. ithi iBhayibhile wayikhamba phezu kolwandle lufanelekile ulwandle olubomvu Jesus. wavuleka My Jesus. wabusela yathi phezu komhlaba My Jesus. omilayo Jesus. adlalayo bancane akwabikho manzi ndimvile phambi uPawulos othi ngacasa babehamba ehlamba kwakukhona ilitye ababehamba nawo uma bencaniwe My Jesus. babesala kwalilitye izulu Oh Jesus. lapheka emhlabeni labana idonga ayinamandla yathi imimangaliso My Jesus. kodwa ikwazi ukukhupha umthetheleni idonga iyalivula ulwandle My Jesus. kodwa ikwazi ukukhupha My Jesus. idoda beplasi idonga iyayenza imihlobo kodwa ikwazi utshintsha i-rapist My Jesus. yahlala phansi sakwenza kanjani namuntu endaweni yakhe Oh Jesus. Mighty Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Ah Jesus. Ah Jesus. into yenzeka kabi yaphelela khona amase badabonakalisa amandla Kodwa nesifo bakho Oh yes.
wawungakwazi uyomusa ungayithethanga inkomo umuzayo kuMoses wawuhamba negusha okanye uphathe inkomo okanye uphathe ibhokhwe kwabantu bayafa amaxhephazela ahluphekayo ayesukela amahole ehlekwa ngabantwana lahlala phansi so walibona uyisrayeli hleli phansi wathi ndithenga ukufa kwakumkaluziya kanti ayibona inkosi ihleli ehlelweni wabonisa imithingi uyisaya wabonisa imithingi amadoda amakhulu afaka inhloko phakathi kwamathanga ii-angels zesikhulu zaqubutha ngoba funeka indoda ezokwazi ukungena thafeni ilanda amanqila abazizaba bahluleka abawalandanga amanqila iintonga zabo zahluleka asiwalandanga amanqila kodwa kisothi namhlanje mawufe sinikiwe thina ufikelayo anamandla naphezu konke uNdibuya u-Alfa u-Omega isiqalo nesiphelo aba boyisaka uthandaza xa kubalekwa esikolweni ndandiyimbaleki xa kufikwa kwirelay isprinta sasesikolweni sasingabekwa emuva sasingabekwa phakathi sasibekwa phambili ukuthi madoda nguye lo oza kuye entandeni noba aba bohlulakele kodwa simthembile yena ubuke walibamba ikhulu ubuke walibamba ibritho ngoba sebephambili uzawufohla abagqithi kwakwanyanzeleka ukuba aba babeke phakathi yaphelela indaba yakuhlala phakathi kwedoda kwakwasiyaka le ndoda la indoda yathi ngenasona kodwa yathwala isono yathi ngenahlazo kodwa yathwala ihlazo uKrisaya besibuya kwandezela kanti kungenxa yesono zethu thina bazalwa sinombikelayo omkhulu uJesu Kristu indoda yamahlolakazi kumandla endoda sisilo sababantu Andibuya namafraya bizovakalisa uJesu owabethwa engenasono bizovakalisa uJesu owanyathalwa engenatyala bizomemezela uYesu indoda yaDavida bizomemezela awayekhona umhlaba ukangabikho bizomemezela the Lion of Judah bizomemezela uyandwa asilayo bizomemezela uYesu
Siyagoduka phakathi kwezinto ezihlonitshwe ngabantu. Sizonixelela, there is a man who died wafengela njalo. Ukundoda eyalinyazwa umhlana wayo ungamathayo, ideliwe, isiwe ngabantu. Indoda enomvandedwa ihlele thuneni, iphahlwe ngumlilo. Jesu, uthi uJohane emva kwayo kuyaduduka. Jesus, phambi kwayo kuyaduduka. yes Lord, Uthi amadoda amakhulu athola imiqhele athi home. Jesus, Jesus, Ngexesha beyombethelela yes Lord, ehlakahlaka emthikeni yabonyelisa. yes Lord, Kuthi ababemogquba umliso bathi profeta my Jesus, ebetha kuba my Jesus, uthi Isaya wathuma Jesus, phambi kwabakhulu. Yeah. Yini Yesu yes, wathuka ubetha thoba inhloko yakho, hallelujah, funa ukuthandaza nawe. hallelujah, Thoba inhloko yakho, my Jesus, sashumayela kusasa. Cela umuntu oyedwa wathi ngidinga uJesu yes Lord, ngosuku lokuqala lemvuselelo my Jesus, ayithinta impilo yakho. mighty Jesus, Yena yonke asiphakamise isandla sakhe phezulu hallelujah, ngenzela umthandazo osibesayo. Funa umuntu oyedwa hallelujah, wathi mfundisi namhlanje cela ukuthandaze nawe. Cela usuke phakathi esithumela izelanga phambili, funa ukuthandaza nawe. Jesus, Wena phakamise isandla sakho phezulu, cela uphume phakathi kwabantu uzombatha phambi kwakho, yes Lord. funa ukuthandaza.